Ainebyo na Felix w'imyaka 25 nagira ngo akatandika kunywa ari umusekendure abo kugira ngo akabaye nenshonga hamwe no kwikombandi. Ekinde cyaletire kunywa marwa umusekendure mia was shy, so na nkanywa na aba friends ababi nkanyubanye ba friends bo kunywa kunka they were very stubborn. Omurieki Ainebyo nashobora ngo amarwa gamusisire mishomoye hamwe n'abanyabuzare bamurgaho. Amarwaga ekigansisiro cyango nyonke mishomo yanje kagireta ekafa kubanga nywe kandi ya muntu yamazire 12 nkamara 2019 so far ni 2026 kose ina bentwire keriye emyaka 3 would have finished earlier kunka right now I'm still studying, so chikatwara obwire bwanje bunasisiremu kasisira obwire bwinjo mukunyu, so I didn't finish in time. Ogu akija yatwarwa mu rehabilitation no kubasa kugarugaho bitu bwa nyuma yo kugaruka muka akija yagagarukaho. So kubantu twitingire nargayo nchizire, so nabwe nagaruka mu cyaro kinagarikira mu cyaro abo mukabaro ndicyo kunkora ngumbe yawo eco neni nkora bandire ingisa for some time kubandire ingise nagarka nakwatwa nagarkayo naza kunywa marwa. Okuhinduka kwe no buyaganywa we namatahiwe kandi umutahiwe gakamwita nawe nukwe kwegarukamu obwe akagaruka mu rehabilitation center okwenda kuterera. Waro munywani wanje nabe nyine we died on Tuesday nyobantu warwa kabiri koza katarafine treatment nyoba nkahibwa natwarwa yirwaro basanga sukari nanye kaya mpwiremo was almost dying konka with God's mercy na surviving okufokwe kubanga bakanteka mu mbaze na namizi. Ainebyo nahabure myeto kwa marwa kitari cyo kwemanyiza kureka nikibasisira confidence nkanyo kuna nabasoborire ngo umnaye ndi mu secondary nico cyandetire kujya kinanyo nagaininga confidence konkani ndanti it is not a solution cause now I've spent many time in the rehab customer na cherezo bwire na yigambo nko muntu nareba nti ayimbere yo mu rehab mbenta kunywa, but I use it to communicate with different people na it can be possible imbasa communicating n'abantu without alcohol. Muhangi Vincent uriyo mpumuriza aha Living Hope Therapeutic Center nashobora habiro bimwe ebiri kutuma abantu mu mashomero bakoze samarwa. Ogu nayongera ashobora ko kuzaba abana bojo cyo kwetenga kutebwa amamani ahabwo kuba bamwe nabanywa marwa ahabwebyo eba kubantu barabamu omukora kwabo. No hura abantu umwana wo mukija nywera marwa nkomuka nabakireba nkihano oshangu mbwene yagwisakagwe konka yabari yo mwojo atarukunywa akasemya yaki 17 na nishi nanganye na nohura yagira nkunko mwana nabasobutagambira umwana konka nagambira abanywane benkonko musigazi wanje ogu ngo bano musigazi nangwa nabanywane bo rabaja ngo otamutamburire ngo nasho mwana sha 12 nabariyo wawe burizoba ngo mwana tatambura nabishi umwana takasinda go takanywa gamarwa abo karicurare ombahangwa nutumanya ngo omushija abo wanywa kandi bikushara waraje. Muhangi yashobora okwa abana babojo barukureberwa kandi yahabura n'abazire okweto mu magara gabo bakabareberraje. Ebye bintu abashija na nekindi ninje kintashobora kandi kiri kikuru abana babojo mwe nurahanga sasira bazira abo kuba numukira kutunagijura no hurana bagamba omushikiza abashayi 12 no hura bari no ngo hari nkai ngo takatahire munju rero yaretwa ngaho no babasa no kumutera bamwite kongo mwana wo mojo ngo no mojo ngo ngishiyana ndakubaki. Muhangi nuko kugaruka katera omuranga abucyo kwataho kugaruka bakimukiramu bakimuse umwana wo mojo ngo kubimukiza umwana wo mwishiki. Ninyenda kutera omuranga na mnongo mbazire na nabantu bona generally harihe bitongore byinji ebyizire bigenderere kuyamba umwana wo mushiki kwegesa umwana wo mushiki kumuyimusya kumuore ko bwabe bwe noza kurohora women this women that konka chugumire kura men this boy this I don't know what, so hata onyebuza hatu wimusyo mwana wo mushiki
okabura kwimusya omwana w'omwojo nabwe kanoshanuro taha muhera aho ntutunga oburemezi. Kabagambe Thomas or principal psychiatrist ahaye irwaro Eryambara Regional Hospital nashobora ko abasheija bari kwengera kurwara indwara y'umutwe ahabwo butagira kugamba nabwe kandi bakakozesana marwa. So ndira ngo abasheija nabateganza bo n'indwara z'umutwe akwa coping mechanism yabo umushaka ko mara kurwara tabara kagamba kandi no waratebeze ho yakwa indebzo umushia ko mbajango kizo watebeze ho muntu no watunga solution yacu ko kato umushia kushira kugamba ashobora kwanza twatwa kabashija especially zazo kwataka amaka obabizo bwo rugero mukazi weye mshanje gumira kuza kubitereza abantu. Dr. Kabagambe narabura kwa marwa gari kwija nk'endware zindi aho yashaba abashija okugetantara. Naza kushanga hizira mu indware zindi za leta ki ombirugona na affected. Naza kwendera uye shukari abo kwesa se nkamarwa gakwetega kubaza shukari ijo number 1 diabetes. Nayo ngongera maganya nayo kanita government ekiteka ekindi umukozi tokoza bombo naza kuyamunwa akakoko ka slim. Abashija bashemere kubane bega kugamba ebiri kubateganisa n'abashaho hamwe n'abahumuriza kwenda ngo batunge obuhwezi obundi bikacendera. Abashija twine kurango umuntu ko yagira kizibu gira munyana waho wakitebezaho no tujyango baza kutusheka ko ari umunyana wo bantu tugu umunyana wanje mfira barabo ubona no mugire cyo wamwiberaho no mugani na mutereza umanyire kizibu cyanje muka ninga bana banje bari ngo kushoma ninga bana umukazi wanje ashobire so umutanye kufuna munyana weya akamutebeza akamukansoringa. Gashakwa Olivia Kamusime habwa Tayari West. Ndio